No signal. पण भितर येता भावार्थ भावार्थ वाटता आणि जिविताचे चॅलेंजांत आम्ही सांडून वचनांत स्थिर उभे उभे रावतात. भावार्थ वाटता बरेले चॅलेंजाकाला सांगतात आणि स्थिर उभे रावता. परीक्षात आम्ही स्थिर उभे राहतात. परीक्षा सदाय मेळटा की ना येस मेळटा ना भावना जी येतात कले देवाच्या उतरांत जी येतात. बस कोण देवाच्या उतरांत जी येतात का काही जायना तेव्हा तो स्थिर उभे राहता. कोण भावनेन उभे जातात तर नेक्स्ट मंथात परतून येताना रेडून येतात. कित्याक पुरो म्हयनो बरो करून पडयला. प्रेस गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. हे ट्रेनिंग करूंक आसा की ना तर हेतून कोणी येऊन सांगूंक जाता मुजेर तकलीर हात दवर आनी मुजे खातीर मागणी कर. हें शिकूंक आसा. So if to learn this, not that every month come and ask to lay the hands and pray for us, but we have to learn this and grow in this. What we can pray is that you don't live on emotion, but you live on the word of God. That we can pray with you. So आता तुमकां But we मागणी can't करूंक pray, जाता. God, by the prayer the test case should be passed. No, that can't happen. That's why somebody comes and says, मुझे पला ड्राइविंग लायसन्स चे टेस्ट आसा सायबा मुझे खातीर मागांव मायगा ना. तुका लायसन्स दिले आनी तुवें शिकूं नये कितले जाणांक तूं तो मरूंक आसाय तुज्या वाटून कितले जाणांक मारून घालूंक आसाय. Praise I God. never pray for driving license. समाज शिक आणि पास जा. Am I wrong? No. And if that license is in Dubai, वो तो जाएगा 4-6 में, लेकिन कम से कम 70-80 गाड़ी उसके पीछे जाएगा. हाँ तो समान है. No, they see the reason is there the cars are going at 140. And if the driver is not okay and he does a mistake, when he goes, after that 70-80 cars are gone with him at that speed. And you will say, brother, please pray that I pass the test first time. No. God, if this is not, please fail her again and again. License. Praise God. आणि इंडियन लायसन्स आला तो बरेच दोळे उक्ते करता. ना इंडियन लाइसेंस कन्यन तू दुबई गेला ने समझ इसको तो बराबर 15 बार फेल करना पड़ेगा कि तो यो पटल ना सो ये देख आ रहा है क्या देख Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So thank you, Jesus. Thank you. When we Jesus. come back, we'll look at some examples in the Bible to understand what is falling on the rock. Praise God. At least we got the basic foundation. So आमकां एक बुनियाद अशें मेळ्ळा देवाचें So उतर. is our life in this category? Is this your first retreat? I won't put pressure on you now. Because I'm looking every time you become very serious suddenly. Son also first retreat. Very good. Praise God. Praise God. No, did I tell anything? I did not tell anything. What are your emotions telling you? I did not even tell anything. Praise God. Praise the Lord. Father, we thank you for showing us this beautiful truth. सुरकिंच्या बापा तुका मेहरगान दिता तुवें आमकां हें सोबीत सत उक्तें केलां म्हूण. Today you showed us that how important it is for the roots to go deep down.
आयज तुवें आमकां शिकयलां कितलें गरजेचें आसा ही पाळां गुंडायेन वचूंक भितर. Jesus, you taught us that perseverance, persecution, tribulations, afflictions, trials, tests will surely come. तुवें आमकां शिकयलां जेजू आमच्या जिवितांत जायते कश्ट त्रास दगद जायते येवंक आसा म्हूण. They come to destroy our faith, ते येता आमचो भावार्थ नाश करूंक. but your word gives us an opportunity not to live by emotions but by faith. पूण तुजें उतर आमकां एक संदी दिता, ऑपॉर्च्युनिटी दिता, आमी इमोशनाचेर न्हय पूण भावार्थान आमी जिवूंक. So that we cultivate these roots deeper and deeper, कित्याक आमी वावर करूंक वो ही पाळां आमची खोल गुंडायेन भितर वचूंक. and our faith can withstand every affliction of life, every challenges of life. आनी आमचो भावार्थ थीर उबो रावूंक दर एका कश्टांच्या वेळार, परीक्षेच्या वेळार, त्रासाच्या वेळार. Thank you, Lord, as you take us through this journey. सोम्या तुका आर्गां दिता, तुवें आमकां ह्या यात्रांत तुवें आमकां फुडें मुखार काडल्या This म्हूण. will not only bring preparation हे फकत तयारी न्हय for this Christmas, पूण ह्या क्रिसमसाक, but a preparation for a lifetime journey. पूण जावन आसा तयारी आमच्या जिविताची. We thank you, we praise you आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता for teaching us these truths आमकां हे सत तूं शिकयता म्हूण. so that we overcome this kind of soil, कित्याक आमी वयर सरूंक ह्या मातयेंतल्यान because पडपाचें. the ultimate goal is to enter into a fertile soil, the good soil. कित्याक आमचें येवजण जावन आसा, आमचें चिंतप आनी गोल जावन आसा त्या बरे मातयेर आमी हें बी पडून दिवंक. We thank you and we praise you for this. आमी तुका आर्गां दिता आनी In दिनवासता. Jesus' name. जेजूच्या नांवान आमी मागणें करता. Amen. आमेन. आमेन. थँक्यू जीसस.